Ya, Allah Akbar. Namun sementara, ya berarti mau main makanya panas injek aja. Ya, pakai panas injek aja. Ya, benar mana jarak le. Berberapa rapi. Ya, awas macana, awas kecil. Ya, hati-hati aja, hati-hati, lapar. Lapar, iya, alhamdulillah. Ini ada laskar muda, ada penyirat muda, rampak nol dan centusnya tidak ketinggalan. Segerakan garis dari garis akan menghibur. Semangat membara, ya merupakan ada penghormatan kami bagi para pemimpin bangsa. Gunakan potret Garuda Pancasila merupakan lambang kemerdekaan seluruh dasar negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, awas. Ya, jangan jadi hati-hati, hati-hati. Ya, ada pijaman. Ya, ya jangan nyalip, jangan minum salibet. Yang bawa kendaraan hati-hati. Ya.